نداء الإسلام. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan ha kami Islam, lumatun na isab kita niyo papangadyan na to sumuno, dahing haamin tiyagnaan na to adlaw kahinapusan. Amo na inkiyabay ta hawak tuad to, impagyanon adlaw kahinapusan, amin wayron na adlaw mapuas din kaniya. Sabab, biya na sinagi, haadlaw susungon nito, hangkan wayron na adlaw, sabab wayron na isnin, way na salasa, way na albaa, hamis, jumaat, sabto, ahad, kakkal na imano siya harwahulaan. Kakkal na intaw sulga, halawm sin sulga, kakkal na isab intaw narka, halawm sin narka. Asabab yan di nakakunahan tamag itong sinadlawan, sabab nakakkal na inkasanangan sintaw surga, iban kakkal na isabing kabinsanaan sintaw narka. Amo yan, injumatu hasusungon, na mga ini atatkala, piyasampay sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subay na to kahakaron, sabab in pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siya magbabayta bang bukon daraakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay biyayta sin Quran mahamul liya, saksi sa laggo-laggo, in bayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya pagpagwaunin suara niya, mamisarahan siya perkala pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malainkan labay ring haraak kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin, hangan in siya daak. Di siya magpalabi, di siya magdaragdag sin uno-unuraakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain ini kataan wayron to dapat sabab in Quran mahamul ya damikian katarangan dakula Suratul Ahzab ayat kanuman tagtu farman sin Allah subhanahu wa ta'ala alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Biyata doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, piyangasuhan kau si manusia, bangko no in waktu sin, waktu kahinapusan pagyanon, ataw adlaw kahinapusan, ataw adlaw kiamat. Baita isila ya Muhammad, in tungod paparkala yan Allah ta'ala rin makaingat. Wayron makaingat dugaing. Misan ikaw, di da kau makaingat, bang bukon labay ring kaku. Bihatin sa pantun biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akniya in nangasubo, ay dia akniya in ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasambakan in amuin pangasubo sin hambuk nangasubo, sin in parkala sinadlaw kiamat, wayroon pangirab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjarigyan na pandun haynin ayat,
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Naway long sin Allah subhanahu wa ta'ala pangirab mo simpakaradyaan yan ya Muhammad na ada kala in pag-ianon adlaw kahinapusan nini atawa adlaw amo na in paglun singgumi na ada kala day da kuman dumatong na. Nahasabab yan iurol sim mga kaulamaan na to amin nakauna nakaingat ini sinaga ma Islam labi luwa tuod na marat saya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga katan labay daing ha amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin biyayta madtumadto ha supaya maurol sin ummat niya hatihon marayaw sabab in katan tanyaon bayta daing ha Allah subhanahu wa ta'ala sabab misan pa yung kaaunan yan sibo da yung kaaunan niya Quran mahamulya biyayta dun ha atawa laong ta hadis kudsi atawa hadis harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan yan daing na Tuhan Rabbul Alamin na yan in subay na to kahagaron kannalon iban pag-anggawtaan hauno mapatut dunhan pag-anggawtaan labi-labi na tud pamaratsayan sing kita niyo katanta sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magpuputing bang unindaakan kaniya amo hadyan hipasampay niya naman jariron hay ni naurol sim mga sila amin nakauna nakasud in pag-iman palawm sin bigi jantong nila amin biyayta nilalong niya in adlaw kahinapusan atawa adlaw kiyamat aun siya roonhan alamat duang kajinis alamat long niya siwi-siwi iban alamat dakula manjari in alamat siwi-siwi doon haon amunin bisarahon tabi haon in alamat lang niya siwi-siwi na bahagi nagtu. Kaisa niya alamat waqa'at wantahat. In panagnaan niya lang niya alamat hati niya pangitaan amoy in jimatu niya sarta timubtub na jaroon. Di na magbalik. Hambuk yan to ng pangitaan, katarangan sin, matan to jumato, atawa dumatong in adlaw kiyamat. Biyayta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in parkala, tungod pa amin alamat siwi-siwi ini, riwayat dahin kan, Auf ibn Malik radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعدد ستا بين يدي الساعة Laung niya itong kamu unom ding haamin alamat sin pag-ianun waktu amunain adlaw kahinapusan doon hayan hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian jimatu biyayta sin Quran mahamulya suratul Qamar iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar impagyanon iqtarabatis sa'a laung niya rimatong na inadlaw kiyamat intanda sin dimatong na inadlaw kiyamat nasipak na imbulan may ta ini na nakasud kita paparkala pagbisarahan in bulan. Sabab doon haon siyukat sin mga sila Quraysh. Labay ring ha pangudyo-ngudyo ibang panggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panghimuting nila sing katambi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang nila bukun bunal. Para hal inyaon kaya sasaksian nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing haamin kasiwi-siwi niya
nakawid da impangaddatan niya rin nga kamatauran mano siya halaw man sin Makkah, in siya pamumukuhan addat asal, in biya mga ini pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakawid da din hakatan. Na amoy nilong niya, doon hayaon, biya lo paragbus, in sila amin biya manukas ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta impagyanon doon haon, biya sa pantun, amin tiyanto nila, di maon, di jumato. Asabab yan, amunain kapa naog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mu'jizat, amuin lang ta nasipak imbulan nagduwa. Inhan sipak bulan nakabutang hatungod sinambukbud. Inhan bukbulan an sipak simbulan nakabutang han sipak bud. Inbud dua ini aming kaya tunguran sinbulan ini bihaon lapnas na. Lapnas na siya. Hati niya wayroon na sabab may ta inyaon piyaghinangan na bahay, piyaghinangan na mga hotel bihan. Uno-uno na hadya. Hambukbod doon, ang pagyanon lang niya Jabal Qubais. Nain ini, kataan dami kanin hambukbod yaon, amin haraig niya. Inyaon katantan timarang kanila hawak tuadto, sin matan-matan tuod na si Pakimbulan. Mapuas ding hadto ng himuting na sila katan. Habiyat ting kahalan, mga katote manghuran ha kama Islam. Nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuok daing duhnaon daing mga alamat sin kiamat, amo na yung pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamo na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maita na hinang sabab yadto, alamat sin insiya, amin pagdaak kaniya, hambuok alamat, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na yung kahinapusan Nabi. Ibandaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, pagka siya na yung kahinapusan Nabi, kahinapusan Rasul, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangs mabut na yung pangumulan niya, dumatong nain, adlaw kiamat. Sabab jukop na inakama Islam. Tanda niya, hawak tusin, buhi pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahinapusan simpag, inihaji niya, na amo na in kanaog sin kahinapusan sara parmanding Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Naamo yaon. Nahasabab yan, in mga pakaradyaan ini katantan, jima to na hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damik yan daing haamin jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amin kawapat kaneramik yan inyan katantan alamat dasin, masuok na in pagloon sing gumi. Masuok na in kahinapusan adlaw, amin wayron na adlaw mapuas den kaniya. Na ini mataud long tareng ha mga biyeta katot tanyo reng ha mga alamat, jumato pa ha lawman sing kita niyo, adakala yung mga kaibanan di na to nakasakupan, at adakala on ding ha mga kaibanan ini masabot ta ini jumato yari pakitan niyo balug-balugan, buhi-buhian, ang kanay ni kakunahan ta masabot. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doonan, long niya, hambok ding ha mga biyaita doon ha ini alamat sin adlaw kiamat, atawa kahinapusan adlaw, atawa adlaw kahinapusan long sing kita, bang maukab na sin Muslim in Baitul Maqdis. Hati niya makapalima na sin mga sila Muslim, amuin sila na in mag-amulahi, magjaga kaniya, sarta doon haon hayang muhaddal na mga Muslim mag-ibadat doon ha masjidan. Amo na in Baitul Maqdis long tayaon halawm sin lima sin mga Yahudi habihaon jaman waktu. Damik yan doon haon, laong niya kamatay,
Amin juma turuun haon, amin mainu-inu na sadya in mano siya bihan, yadto na sadya miugto in napas. Amin pagkita mo laong talasig-lasigan, yadto na sadya bihan, naligad. Pag yan doon haon lang niya, ya'khudu fikum kakuasil ghanam. Yung pagkianong kakuasil ghanam, makajari kita imen lang niya, ulapay sin ulapay sin kambing. Na ini, banglaw niya amoy in kugdanan in kambing sin sakit biha ini, malanas in kambing biha, namun matighan kata. Magpakakita kita, jaman biha, aon ini waktu, mga tao mag-iipat manok, bang dumatong yung sakit si manok bihan, malanas. Misang pila yung taod siniipat mo. Tumungki bihan madto. Amuin, di na misan. Pagkita mo na namaspad na sa bihan. Bihatin sa panton. Amuin bang kugdanan yung kambing sinamin sakit yaon. Nabang imano siya kugdanan na bihan, na bihad tura isab indu paragbus niya. Ang kanapiatarang doon na inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya lang niya sin ulapay sin kambing. Kugdanan ni manusia, maladay manusia doon hayan. Nakalo-kalo isab bukon pa amin waktu biya sin jimajatu bihaon pitna halaw man sin kita niyo. Sabab ini katanta, wallahu alam, di isab kita makaian lang ta iniring ha mga alamat sin adlaw kiamat. Amo ni pagyanon nila COVID ini. Kaya sumagawa na mga ini, piyagi inu-inu sin dunya, ingkahalan jimatu bihaon. Wayroon inilang tatimutub-tubing kahalan gamman kuno ini biya luparagbos na magbubugat pa yung susungon. Aun pa biya mga tiyatakad-takaran sin kamatauran hula bihan. Sin aun pa kuno labi in bugat nga rin sin amin jimatu. Bihan yan. Damikyan lang niya roon haon. Tumma istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinarin fayadallu sakhitan. Dumatong lang niya insin alta amin sumud palawman sin lima sin manusia biya dabak-dabak. At niya maluhay sumud inalta palawman sin lima sin manusia sa sumagawa in manusia doon hayan. Amin lang niya karihilan siya bihan hangibu dinar na hindi na rin ibang mga sin mga Arab bihan ibutang hatimbangan sinsinta ini nahabiyaw bang lang mo imyan kaw ini hangibu dinar na makaiyan kaw runhan mga milyon na initungan sinsin sa sumagawa di mamarahi kaniya kulang pa kaniya inyad to. Damikyan lang niya. Dahil nga mga alamat siwi-siwi. Fitnatun la yabqa baytun minal arabi illa dakhalathu. Biyayta doon haon, fitna rumatong palawman sin mga kabaybayan sin mga Arab. Wayroon hambukbay makapin buat malangkan kasuran sin fitna inti. Na iniinday nga mga biyayta kato taniusin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan doon haon biyayta dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu nagriwayat nagsabda in Rasul sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u anaqal ibli bi Busra. Muttafaqun alayh. Law niya di timindog in adlaw kahinapusan sahingga aun law niya kayo gumawa deng hawla Hijaz. Impagyanon Hijaz ini amo na in manjari kita tumukila amo na in Saudi Arabia. Abutan sin amo in silak niya
kakitaan lang niya inliog sinunta dito ha Busra. Ini imbiyeta dunhan, dahil ha mga alamat. Damikyan mga katotay manguran ha kama Islam, dahil ha mga alamat hikaruang kajinis, amin kiyabay tatakain na, alamat jimatuna, sa sumagawa masi-masi aun pasambil pabiha aun dimarakan ding mga alamat ini. Amo na lang niya bang siya lumahil in fitnah, zuhurul fitnah. Kaisa niya roon haon, biyayta, mataod lang niya in magdawa na biha susungod. Na yan timpo pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam mataod na yung nagdaawa nabi. Musailamatul Kadzab. Iban na si mga kaibanan sambil aun mga nabi babae nagdaawa at timpo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyaon katantan puting. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na yung kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dahil ha mga ini alamat dumatong banglaw niya kawaun na sin Allahu Ta'ala in ilmu sara sin akama. Hati niya bang kawaun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in sara niya laung niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis la yuqbadul ilmi intizaan yantaji'uhu minan nas. Bukon kawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu daing halom sin daghal si manusia bisurun igon. Sumagawa bang igon sin Allah subhanahu wa ta'ala yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Bang patayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao makahati sin agama. Inyan alamat na sin kiamat na ini inut-inut na mataod na rin mga ulama long ta nagsuno-suno. Amin bulan 5 bay hadyayaon bihan. Aun na matarang biya turing mga ulama kiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan bang laong niya jumato na yan lumahil na in kajahilan. Na misan habihaon mataod na hindi malahil kajahilan. Iban lang niya roon haon, damikyan tumaod na in a'wanu dhulma. Amin magdararungan sin pakaradyaan si manusia sumagawaan niya yan ha. Bihaon mataod. May tadian niya yan rin hapanagnaan pabihan. Mga kawasan kaybanan. Hipagbuno sing kaybanan intungod pa pag ini, pag akaw kawasa. Minsan magtali anak, ako nakon, di na magsulot, magtali apo, magkalo na. Yan di madyato na, yung mga yan katantan. Damik yan, ini mataod na rin ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, halalun na si manusia. Ipag-uwag-uwag na. Doon haon misan hiya haram, sumuok da kailuin nagngangan Muslim. Labi-labi na mga kakaun. Inyang katantan, katakihan, simbang sa Muslim, surun im mga pagkakaunan si mga sila, mag-aadjal sing kakaun hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adyaman na to ini mataod. Yan im mga restaurant si mga ini sila, amoy in bukon nag-aakama sinakama Islam, mataod kakitaan mo rin doon Muslim. Tiap-tiap mabutin waktu sim pagkaon mihan. Yaon di matimba in taod. Damik yan din mga alamat, biyayta doon haon, tubahin nas fil masajid
wa zukhrufatiha. Kakitaan mo lang niya, magapasapas ni manusia, magpalingkat sing kamasjiran nila, iban pag-ari-ari nila. Bihan, palingkat to ni masjid, sa inakida nila larak. Bihan yan. Simusulang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan bita doon hayaon. Magtataod in manusia, nagpapanawharan, laungtain sila nagtatamong sa naghubo. Damikyan doon hayan, im mga sila amin tauhimba, mag-ipat kambing. Laungta, mag-agaw-agaw na magpatindog simbay mataas. Ini, hajaman na to, ini mataod na. Sarta doon hayaon kasratul haraj, wa huwa al-qatl. Mataod na lang niya in pagpatay, hajaman jumatuyan. At ini pagpatay, pagbuno, imaksud doon na haon. Damit yan. Bita doon haon, takarubud zaman. Amuin, sumuok na lang niya in waktu. Sumuok na in waktu. Makaw na rin doon, bita lang niya, isnadul amri ila ghairi ahli. Amuin, amuna in sandigan, singkatan, pakaradyaan, yung mga tao bukong tagdapo kaniya. Nadya madyatun halaw man na to. In aturon si Mano siya, mapatut magdarungan si pag-agama, amuin way panghati pag-agama. Sa kaukat na lang si magbibisara, mataudalta. Sa kaukat na lang si magbibisara, in siya tagakawasa. Amo na yung papagbayaon, simparkala pag-agama. Yan, di madyatun na, hajaman na to ini. Sarta doon han, tumaod na inalta. Bihan. Tumaod man inalta, tumaod na sa minikutan. Iban tumaod na yung putingan. Bihaon si masaplag na halaw man sin hula na to. Putingan na pag-agama. Bihan katantan sabab iniaapas doon haon na muin, asupaya makawak alta. Sabab di na maglilingin tao biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumatong hasusungon waktu la yubalil mar'u min aynak tasaba aminal halal aminal haram. Di lang niya na intao mag-ino-ino sim paglawag nila kabuhianan atawa paglawag alta. Uno ya unday nga halal ka atawa day nga haram ka. Sibo dahyala liwan hiaram kawaon nila ra. Mag-usahara sila. At tinewayron na tuod biya pag-ayad nila sin pakaradyaan susungon. Na inihambok deng ha mga sabab sin amin pamuting si manusia ha amin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala munin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena impaminmin niya katantan yari nakabibin kato tanyo. Yan lang ta halaw man sin bigi jantong sin mga ulama, yang pakiarurukot ha mga kakitab-kitaban, manjari na to ukabun, parat ini long ta, bang kita maupiksa long ta murul kaniya katanyan dunhan. Dahil nga mga hadis biyita, riwayat ng kan Abu Hurairah, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Fatakunu sanatu kasyahr wa yakuna ash-shahru kal-jum'ah ay kal-usbu' wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakuna al-yawmu kas-sa'ah.
wa takuna as-sa'atu kahtiraqi as-sa'afatil khawsah. Biitasin Rasul sallallahu alaihi wasallam di law niya malunin gumi at tawari jumato in kahinapusan waktu, kahinapusan adlaw, atau adlaw kahinapusan, sahing galang niya sumuok na in waktu. Nabang sumuok na in waktu, inhang katahon lang niya dakuman sinang kabulan. Inhang kabulan biya dakuman ng kapito. Inhang kapito biya dakuman ng kaadlaw. Inhang kaadlaw long niya biya dakuman ng kajam. Na inhang kajam long niya biya dakuman long niya sin ini pagsunog mo sin dahon hulma. At inire, magsunog ko sin ini langkay yaon, pagsunog mo, pagsuliyab makaminsan, way na. Ay nang naabo magtuloy. Pagsantik mo naman simbagid, masuliyab. Way na, abo na magtuloy-tuloy. Bihato yung sapat niya. Na mga nal, kuno kita niyo marayaw, mga katotay manghuran. Hadyaman na to inibihaon. Budnal na yung pag-ianon, masuok na yung wakto. Ba't katumtumang ko si mga tahon kapituan? Amoy nakakuha kami hula. Ay, ikaw na, insulat na mo kaylo, sumulat kami. Kasambakan kami sinsulat na mo, hipara na mo pahula. Suway mabot tubulan. Ampa kami makatay masambag. Hati niya malukay. Malukay. Naimbihaon di nakakuna ni magsulat. Bangkaw mabaya, dumamagbisaray man ina mo, ama mo, saroon doon. Dumupon, hadya ka pa amin durupunan mo yaon, makapagbisara na ka mo. Hati niya masuok na yung wakto. Bihan. Sampay ron na inibiyita pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumuok na lang niya, intabo maun pabay mo, makasud na palam sinaad mo. Ay ikaw bunal. Ba't bihayaon man ka mami uno-uno na? Bukod na ikaw yung madtumanaw pa lokal aming kadtuon mo, biya mama nila iyaon kadtuon mo, ay ikaw mga hangka. Pila adlaw rabihan. Yaon na halam sinaad mo, magkuko na, pero dumatong na namin binihi mo. Imbibihon mo, rabatong napabay mo. Di na ka mahusa manaw. Na magsusung, ingkataan, kahalan ta. Maawon na yung pag-iyanon long niya, hasusungon waktu, inbigihi tanom, saroon doon, pagtanom mo, magbunga, makaamura magtuwi. Na inyan matan. Misan hariyaon makawa mo na. Sa babaon na asal, pagkanto mo, mabihi mo na yung kabayaan mo ha, uno-uno lokal. Bihan yan in sapat niya. Jaman ha, hula. Dahil habarakat sinamin dua si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Haula Makkah. Amin lang niya warjuk ahlaha minat samarat. Ya Allah, dihili riziki simbungang kahoy inamin naghula din di Makkah ini. Ay ikaw na, dahil habarakat sindua si Nabi Allah Ibrahim. Bungang kahoy, mahinog siya hatim pumahagot. Makakaon ka hatim pumapaso doon halam si Makkah. Bungang kahoy, siya mahinog bang bukod na hatim pumapaso. Hatim pumahagot, makakaon ka simbungang kahoy yun, doon halam si Makkah. Masya Allah. Yan inday nga mga sabab sin, masuok nga to din waktu sin amon kiamat. Ini amo pa alamat sibi-sibi, na inalamat dakula, mare amor ako manining kulang. Bang ini jumato na alamat dakula ini, bukon na ma, layo.
in amun pakaradyaan. Dain ha mga biyayta doon na ini, alamat, kasratud ziljal, bang mataod na inlinog. Kami sa ning kawi iyaw, biyaon nagbayta sing kawi iyaw na linog. Pagkabiyak sa Hantariha, Mindanao, biya mahangin maglinog. Sa sumakawa si mga hajaman ini amin biya si moding COVID ini, daraning paglinog doon hadabaw yaon. Sampay rikato, aon magkuhan, di tahadya pagkana naman, ba't kawi iyan, tula kaya na naman, sin kami, aon nagbayta sing kaina, alalong niya makusugin linog kawi. Mga lisag dua. Naamo yan, mga katote manghuran. Nahasabab yan, in kakunahan sing kita niyo, roon hay ni, amo na in tumutog kita niyo hapag amal. Tumutog kita niyo hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagyanon pag ibadat doon han, na amuin hinang, inurulon na to, sabab imbis taon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amal na to. Beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Baqarah, ayat kawan tag-isa, Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kamu mga manusia, pagtag-ipon kamu patuhan niyo, amuin nagpapanjari kanyo, iban sin nagpapanjari ha mga sila nakaunaring kanyo, mura-murahan, amoy insurun kamu, buga patuhan niyo Rabbul Alamin. Hatiliw na haonin takwa pagyanon, amo na in mabuga sila, malupasin ang malibadat nila. Amo na in mga sila, ini mabuga sila ri mataymain ibadat nila, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan iaayaran nila. Dahil hawakto pa wakto, amuin subay nila, mapatunay bihan at tawahi katunay roon haamuin biya simpiatar lang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may kita magtag-ipon, amuinin sababangkan kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratul Zariyat, ayat kay mantagudum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, way ako nagpapanjari hajin, iban manusia, buat malaing kanhangkan ko sila piyapanjari supaya makapagtag-ipon ka ako. Nawayron maksuddo ka sin yari piyari kita dunya ini, dahil sin magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, so ay natuurulon in pakaradyaan, daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na to, ayaran na to in mga amal amoy in piyang daakan niya. Tuyuan na to, hitunay, hakakausan na to. Iran tangkisan na to ingkatan amuin pianglangan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin dua ini, bang muna ka din kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, himinang sindiya akan niya, ibadat. Lumayo din niya panglangan niya, ibadat da. Wayrun lupas. Na in ipagyanon doon, ini amal amin ipaghinang. Bukon in pagyanon doon han, amal amoy in, doon haon, aturun sa jarong dungan hadya. At tawa humangad hadya pataas langit yaon, mangannal. Bukon bihad to. Suway na to, maurol, madto-madto, in mapatot na to, batukon doon haamoy in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtunay kani. Biyayta doon ay nilamikyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hama nga sila amuyin makadawhat sing kasandangan hadlaw akhirat. Amuyin nakasud di haayat ini. Wanudu an
tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tawahon sila, daing haamuin, tampik madtupauno, sulga amin piagdihil kanila at walong ta amin tutungbasan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta sila dihilan sin sulga yaon, daing hasabab sin amal piagtuyuan nila riha babaw sin gumi, kimukugdan doon haamuin, pagpadyato nila diha dunya, amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, subay hadjabihad to imabatok sinambuk pahambuk din kato taniyo, hasupaya madawhat na to in kasannangan, amin iaangot na to, dahil di halaw man sing gumi ini, labi-luba na to da adlaw, gana-gana, amo na in adlaw kahinapusan, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Namod to, impangadyan na to, hawak to ini, mga katawtay manghuran, balikid to, sugpatan na to na isab, doon amuin, bisarahon na to, in mga alamat sa lago-lago, amo na in day da kumanlong ta doon hayan na muklas na in gumi ini on na sinluon niya katantaan laong ta doon han mabiya talungkop in gumi ini iwan sin ini langit doon han magtikbi na yung katantaan bang jumato na in adlaw yan na muramurhan in kita niyo katantaan lapas deng haamin pagjato kaniya sabab biyabay tak demikian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo hindi makananam sing kabinsanaan sing pagluon sing gumi iwan sin langit in mga sila bariman sabab unahon na patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin kahurmatan dirhilan kanila dahil di halaw man sing gumi ini pasal sin pagmatuyo nila tumunay simpyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan lamod kita niyurunhan mga katotay manghuran manghumbay dako kanyo katan sarta mamaid halapal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah